shome wipanje adega munga chamberere mayira Akabarasi wipanje usikura Kolesha kupangwa na bantu bayirwanye Akabarasi bechuje wipanje Abiyabanje Mwibale Akabarasi wipanje usikura Kolesha kupangwa na bantu bayirwanye Egimangeti moroni wipanje Ade nukuzwi Ade majemo Akabarasi wipanje usikura Kolesha kupangwa na bantu bayirwanye 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 Asante sana Omwami Absalom Wakanyokona habanu ambakabarasi befulenda baluya amakuwa kezikura Omanye ojo baluya ukariranga ukunyekana okukoyasania bakwakate kurani yahola onyola abantu bakarula nsemu zindi okwiza okukoyasya bakonyola wakope kura munjira yosi yosi banyola kabene kupangira kotawe kama emalaba wefu kabarasi wefu Omwami Absalom wakakurobera eziwaji ziriwo neziwaji zino kame bukabarasi kumanyira kuri efwe amaitachi kefu amakali nemyanda melei kenyera kuche kule omundu unyala okulombera emyanda omundu wayanza amasomo kano amanyara abana batatsache sikulu ezikilasi yombashe ezicho yombashe ate zidesiki alombereho abana omundu unyala kumanyari omuliro okwesitema kuno kulanyola khuriyena amatsi kefisima kenzipombo kulanyolaka khuriyena kukhaba abataka bamatsi tawe kenya khulira kukekula omwami unyala khuchela khunyola amatsi bulayi omundu unyala okhulomba obusiano bw'abantu abantu bawulirisanye apana okukabula abantu tawe kandi kukhaba omundu wokhusasanye n'abantu munjira yenyekane mubulwale mumasika mubucheni omundu uli khuchendera enyalala nomundu okekha khuchekule kama abakabarasi kama MCA sasa wewali nomundu khandi wayanza obulimi chefwe kulira mbulimi omundu wakenyekha khonye kumanya khuli emikachi khulafuna khulye eyimbolera khulanyola ineyi nomba tawe kandi obukusi bw'emikachi buno khuriyena nikhukhaba MCA khukhaba omundu uli ninyanga wayanza mukwakenanga nobupunge epunge yefu bariye malamu ne nikhwenya khuchakula khandi khumanya khuri omundu uno anyala khwirusya khukhonya malaba lwelingai obuli mwemekachi bwe
kandi abasomo bene natyo omupunge urege akhabe omupunge abe omupunge wokwanetsa basari kubataka nende bafwirwa omundu wayanze likanisa omundu utsitaka abantu amasika omundu wayanze emikanda nomumulangire omundu unamanyazari mumanyaza muri aletsa amukonye nende amaendeleo kandi nakandi. Haleluya. Temboleho mukakameka kaundi kandi kukoyananga kesatindala onyole bakuchekulira kenya kuchekule seneta gavana nendo omukiongozi w'abashere kenya kandi kulengira omundu wayanza omusomi wayanza obulimi wayanza abantu benda findai omundu umanyanga mukwa k'abantu omundu ukonya abantu tyarambe mukanisa emikanda ky'abantu omundu ukonyereranga omundu okumanga abantu basira uwe tawe omundu okukola usimu nalo okutira tawe omundu woba notira awuwe nabolari appointment abantu bariyo kukhaba kyekula tawe kukhabe abantu bachalanga amasilayi kabataka bafwirwa nende abashere namulahwa abantu banyala okhwinwa bayitachika ababuha banyole tsikasi ababuha banyole efindu byokuba lomba babe alala kama emipira etsikwaya etsimbiro emibejo bezaho nisemba kino olomba ababuha paka babe noluya bamaye bari khwachekula omundu ate wobo abantu bali wesotsenyewo basi bonisa khubaluya banje abaluya banje khwibanje katoto sasa khulinda saino ate khurongwayo khuberene tawe khulinda yakhani wakati yatsikura omundu arikhoza abundu wososara aya khupire uno abe seneta khupire uno abe gavana ayo president khupire fulani nekhunywewole khula koyananga wakhara tsikura tsemushi kufukapwe finyishi kufikapwe ate fulala fulanza khuyombokha abundu atala khenyeshe tawe khukhalinda omundu yotsa khupanga tawe kiongozi kuchakule kiongozi okhuba president wayanza maendeleo chakula omundu wayanza amasomo omundu uye khulombela emyanda kiongozi president uye khumanya emikachi abaliyo barakanga emikachi khuchakula kiongozi ula khurahalala shekali omulasima abe winata lakini esinabolanga yino nibalanga bari civic education khuchakula kiongozi omuleyi ula khonya kama abaliyo fesi muriyo muno Banje